Mislim da sam na pravom putu i da sam brži od tebe. Samo ovaj put, jer nisam imala vremena da vježbam. Čistila sam dvorište. Šta misliš kakav bih pilot bila? Pa znaš kako? Nestrpljiv, brzoplet. Moj konačan odgovor je neobičan. Dobro, Luka, shvatila sam. Ne može baš svako da bude pilot. Ali hajde da mi to ipak provjerimo. Danas nam u goste stiže kapetan Nemanja Darmanović. Kako ste? Dobro, hvala vi. Dobro smo, mi smo odmorni, a vi? Potpuno ste. Tokom pripreme za let imate mnogo zadataka. Svi proračuni naravno moraju biti tačni. Koliko sati ste proveli vježbajući matematiku? Pa jeste, mislim, čitav proces pripreme za let uključuje toliko mnogo ljudi, od kontrole letenja, vazduhoplovnih dispečera, pilota, mehaničara i tako dalje. I u svemu tome matematika kod svih igra naravno bitnu ulogu i matematika mi jeste pomogla kao jedna osnovna vještina koju treba steći za mnoga zanimanja, tako i za pilotski posao. Pored toga je potrebno još dosta i drugih znanja, poput znanja engleskog jezika, koji je osnovni jezik u avijaciji. Svi priručnici, udžbenici su na engleskom jeziku, komunikacija sa kontrolom letenja na engleskom jeziku također, zatim meteorologija. Naravno, potrebno je poznavati sve te procese koji se u vazduhu dešavaju, kako nastaju oblaci, koji oblaci su opasni, koji nisu, kako vjetar utiče na avion, teren, tako iznad kakvog terena letiti, kako to može da afektira let. Prije svega udobnost leta, uglavnom piloti moraju da vodi o tome računa, da putnicima bude jedno lijepo iskustvo i udoban let. I svake godine je potrebno obnavljati to znanje i kao što znaš vjerojatno iz škole, da ukoliko ne obnavljaš znanje, vremeno se to zaboravi. Tako da je potrebno svake godine raditi na sebi. Zna na momente da bude veoma zahtjevno, izazovno, da, ali kao i za sve drugo. Rad, trud, strpljenje i može mnogo toga da se postigne. A koliko piloti imaju vremena da upoznaju te daleke zemlje u koje lete? Pa, obično, jedan moj redovni radni dan zapravo, vjerojatno ne bih posjetio ništa od toga, ali također s vremena na vrijeme se dese neki letovi u kojima možemo da provedemo dan, dva ili duže na tim destinacijama koje posjetimo. I to je stvarno jedna prilika da bukvalno upoznajete nove zemlje, kulture, naravno, a to vam je posao praktično. Neko vas je poslao da uživate, tako da to može da bude sjajno iskustvo i posjetili smo stvarno dosta država i svaki pilot ima tu priliku, naravno, kroz posao koji se bavi. Roland Garros bio je pilot. Jedan od najznačajnijih turnira zove se upravo po njemu. Da li vi maštate o nečemu sličnom i letite tako visoko? Nemam sad neke aspiracije. Bio bih zadovoljan igralište ispred zgrade da se nazove po meni. To bi bilo dovoljno. Ali evo, vidjet ćemo dok doguram do penzije, pa onda ćemo... Da li možete sada da se sjetite nekog neobičnog jela koje ste probali? Pa, nedavno sam bio baš na jednom čarter letu za Lisabon koji mi se ovako jako dopao i sama atmosfera u gradu mi je bila ovako odgovarala. I tu sam probao jedan sjajan slatkiš, pastel de nata se zove. To bi se tebi, Luka, sigurno sviđalo također. Tijesto punjeno kremastim filom i posuto cimetom. I zvuči sjajnog je ukusa. I sigurno izgleda sjajno. I to jelo sam zapamtio da morat ću opet odem. Kada bi bili u prilici, probali bi sigurno. Doniću ti idući put. Autor Malog princa, Antoine de Saint-Exupéry, bio je pilot i njegova prva knjiga nosi naziv Avijatičar. Da li ste možda vi razmišljali o tome da napišete neku knjigu i da opišete taj svoj doživljaj iznad oblaka? Pa, naravno, vjerojatno ne sa umijećem Saint-Exupéry, ali prvo bih volio da dođem do neke zrelije karijere, do penzije, recimo, i da onda skupim sve te priče koje bih mogao da iskoristim za neko djelo.
To bi bilo zanimljivo. Ali To bi bilo evo, zanimljivo. vidjet ćemo. Da. Čovjeku nikad nije po voljima gdje je bio. Je citat iz Malog princa. Na kojem mjestu se osjećate najsrećniji? Ovako. Pa, kao i svi, vjerojatno i ti voliš da provodiš vrijeme sa porodicom i prijateljima, to je osnovno. A još ukoliko obavljaš posao, vidjet ćeš vrijeme koje sad provodiš u školi, ćeš jednog dana provoditi na poslu. I ukoliko ti je posao neko mjesto na koje voliš da ideš svakog dana, i onda je to jedna sjajna stvar u životu. A da li se sjećate kada ste i kako napravili svoj prvi avion od papira? Pa, ne sjećam se tačno, ali vjerojatno je bilo negdje u osnovnoj školi neku djevojčicu da sam gađao, da skrenem pažnju. Luka, jesi li to? Možeš da iskoristiš? Probat ću. Nove metode. Hvala na razgovoru. Hvala vam što ste me zvali. Nadamo se da vam je bilo prijatno kod nas u studiju. Super mi je bilo. Ja. Sjetite nas se kad posjetite neke daleke destinacije, kad budete isprobavali nove slatkiše. Zapamtite recept, donesite nam pa ćemo probati i mi da napravimo ovdje. Može. Može? Može.